polovinom februara u Muzeju Jugoslovenske kinoteke započet je proces digitalizacije filmskog arhivskog materijala koji se realizuje uz podršku Evropske agencije za rekonstrukciju. Projekat, zahvaljujući kojem će biti sačuvano oko 100.000 metara filmske trake, fotografije i plakata, vredan je 2 miliona evra. 60-godišnjice filma u Jugoslovenskoj kinoteci održana je retka svečanost. Desetorici zaslužnih pionira našeg filma kinoteka je dodelila spomen plakete, želeći da na ovaj način istakne njihove zasluge u prvim danima rađanja našeg filma. Svojom ulogom u filmu Erotikon iz 1929. godine jugoslovenska filmska glumica Ita Rina stekla je međunarodnu reputaciju. Igrala je u nemačkim, češkim, estonskim i francuskim filmovima. Naša glumica sa najvećim internacionalnim filmskim uspjehom nije glumila ni u jednom domaćem filmu. Odajući priznanje njenom dugogodišnjem radu, Jugoslovenska kinoteka predala joj je nedavno spomen plaketu. Ita Rinu zatekli smo u posjeti ekipi filma Veliki i Mali. Ona smatra da u dosadašnjim domaćim filmovima nije bilo uloge za nju, ali da ne gubi nadu i želju da nastupi najzad i u jednom jugoslovenskom filmu. Poznati engleski filmski reditelj Antoni Esquith boravio je u Beogradu gdje je održao i jedno predavanje svojim beogradskim kolegama o nekim značajnim pitanjima filmske umetnosti. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu otvorena je izložba 50 godina francuskog filma u prisustvu Henri Langlois, direktora francuske kinoteke. U obimnom materijalu posjetioci mogu da sagledaju prapočetke filma, počev od kineskih senki do raznih magičnih slika kojima se čovjek trudio da dočara iluziju pokreta. Ovo je preteča kinoprojektora Praksinoskop. Prva filmska predstava u Grand Cafeu u Parizu 1895. godine izazvala je čitavu senzaciju. Ovo je plakat za čuvenog polivenog polivača Louisa Lumièrea, oca kinematografije. U veoma interesantnom filmskom programu iz doba nemog filma možemo vidjeti čuvenu dramsku umetnicu Saru Bernard u Dami s kamelijama. A također i prve crtane filmove Emila Kola, preteču Volta Disneya. Mi smo pre 3-4 godine od francuske vlade dobili donaciju od blizu pola miliona evra i s njom je sagrađen potpuno novi depo u Košutnjaku. Taj depo je sve ono što je poznato u filmskoj arhivistici danas skupljeno je u tehnologiju tog depoa. On je 2 sprata pod zemljom i 2 sprata iznad zemlje. Napominjem to pod zemljom zato što je to strašno važan moment za čuvanje filmske trake tu gdje nema svetlosti. Reč je o kolor negativima. Potom smo od japanske vlade dobili montažni sto koji je potpuno promenio filmsku arhivistiku na ovim prostorima, jer mi uz filmove koje čuvamo u arhivu imamo jedan poseban depo, to su nitratni filmovi. Dakle, nitratni film ima jednu vrlo čudnu osobinu, nepredvidljivu. On se u jednom trenutku sam zapali. Oni se još zovu samozapaljivi. I ne postoji do sad poznat način gašenja nitratnih filmova, jer on gori i u vodi. On prosto izvlači sav kiseonik koji mu je dostupan i to je velika briga za svaki filmski arhiv. To je kolekcija od 1894. do 1952. godine. Mi tim filmovima nismo mogli da priđemo, jer filmska traka uz niz raznih drugih osobina ima još jednu, to je takozvana dekompenzacija filmske trake. Traka se smanji. I onda više ne može kroz perforaciju da prolazi kroz ta mesta koja su određena, nego ona cepa traku.
Ovaj sto koji smo dobili od japanske vlade, on ima elektronsko proračunavanje razmaka perforacija i sve prolazi kroz njega. Znači, traka koja se skoro kruni u rukama prolazi bez problema i između ostalog on na izvestan način štiti traku, poboljšava njen kvalitet i digitalizuje. Znači, vi na kraju tog procesa dobijete digitalnu verziju tog filma koji ste prikazali. Šta više, znate ono kada vam po filmu tačkaraju zato što nije rešen broj sličica sekundi, on ima mogućnost od 16 do 25 kvadrata da ga isprogramirate za broj sličica koji vam je potreban da bi to izgledalo kao da je snimljeno danas. To je apsolutno nešto od najrevolucionarnijih stvari koje se desile u Jugoslovenskoj kinoteci u poslednje vreme, jer su sve trake postale dostupne. Mi smo znali da imamo sahranu Vojvode Vuka, već 50 godina u arhivu kinoteke, ali nismo mogli do sada da je vidimo. I tek pre neki dan mi smo videli tu kopiju. Znali smo da imamo jedan redak film iz 1906. godine koji je rukom, svaki kvadrat je rukom bojen. I tek smo sad uspeli da ga vidimo. Stvar se sad širi dalje i mi smo ušli u proces koji vodi Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj i pre 2 godine smo ušli u taj program i dobili 2 miliona evra donaciju koja se odnosi na digitalizaciju arhivske građe. To je, ja prosto ne mogu da vam kažem koliko je to važno, jer sigurno mi ne bismo uspeli iz sopstvene sredine da dobijemo tu preskupu tehniku i tehnologiju koja nam dolazi sad iz belog sveta. Da ne bude nesporazuma, Evropska i Svetska federacija filmskih arhiva su vrlo rezervisane naše tehničke komisije kada je u pitanju digitalizacija. Jer iskustva koje imaju arhivi sa CD-ROM-ovima i tako dalje nisu dobra. Posle 10 godina postoje ozbiljni problemi sa čuvanjem, da se sačuva to što je urađeno na tom digitalnom zapisu. Neki dan sam gledao na televiziji, Francuska komisija za digitalizaciju obaveštava da je rok adekvatnog čuvanja na DVD-u od 2 do 10 godina. Gde se podaci gube. Mi znamo slično iskustvo iz 80. godine sa Kongresnom bibliotekom iz Vašingtona. Naš kolega Ivan Trujillo, direktor kinoteke iz Meksika, mi je pričao da je tamo jedan broj diskova na kojima je pisalo Forever, da su oni sada krune i da je taj proces jednostavno nezaustavljiv. Međutim, mi jesmo stara institucija, naravno da nismo staromodna, i mi smo ušli u taj proces digitalizacije, jer digitalizacija je nezamenljiva kod nečeg drugog. A to je mogućnosti da oštećenu traku dovede u stanje kao da je ona snimljena juče. Znači, svi kraceri, sve fleke koje su ostale od mokrih postupaka, kako se nekada film razvijao, sad je moguće eliminisati, napraviti traku, pustiti je da li vi iz toga hoćete da izvučete DVD kao sredstvo koje vam omogućuje da mi vama kao televiziji damo to da prikažete ili da se smestimo na internet ili da damo kao pokazni materijal nekoj televiziji koja je zainteresovana da pravi seriju o Drugom svetskom ratu, što se kod nas često dešava, ili da sa tog diska film, što je naša ideja, ide u laboratoriju i vraća se na 35 mm traku, jer onda smo sigurni da je on za narednih 100 godina zaštićen. Jer Jugoslovenska kinoteka ima trake koje su snimljene 1894. godine, znači sa maltene po samog početka ove kinematografije, i mi smo obučeni da znamo kako je najbolje moguće sačuvati filmsku traku.